sezipho sebevuka abantu sebephathazela nabefundisi usho njalo uqoqo lakithi usho njalo uqoqo lakithi uGumede shumela uGumede owayekhona lana ngamsukane ibhabhadiswa engeloni Nazareth e-USA ey'dikoni USA ngisaba ngoba ngesikhathi beyixoxelela lezi ndaba ngoba sekangayizwa nje kodwa noma ngezwe uNkulunkulu ukuvuma ngiye kuyo sekangayizwa eyasolwa ngezwe indoda ithi kwangena isishoko wathi sangena isishoko ngathi ngisho ukuthi bangibangcwele kwazi ngokungifaka kodwa noma ubheka lokubana singangena isishoko kanti ukhuluma ngomuntu thina esimnikeze otike emsizini esekhulile besimnika otike emsizini uma siye esabathweni ahlale lapha sibese siyanikeza otike phela wakwemali kanti esasikashana angisho ukuthi kodwa bathi mase bevuka abafundisi umfundisi wabo waqala umfundisi waqala iBhayibheli lakho walithatha wathatha abasakhulumi noshela yasala yodwa eyakithi yasala nebandla amen njengoba uzwe ukuthi inkunzi yakuthetha bezinyuma ngeke abayikhipha zabaleka hayi Ibuye kodwa nazi noma uzokuvuma yini ukhona nenye engingasayizwa kahle noma nginazi kodwa yimina engikuphile bangcwele uma ngithi nje phakathi kwenkosi ilanga nenyanga yezulu bani nathi wafika neyembe mhlophe manje nabagcwele ngithulelani abantu bephabuka hawuthathe phosuke ngithuleleni angibe kwenza yebo cha sengisho likweli baphumuze lino nithi kodwa ufana nithi kodwa kunjani bese nimbeke endleleni phela ukuthi uma ikhuluma indaba ayikhulume ngendlela yayo ngeke kusho sontweni cha ngoba usubonisa ngeke kusho ukuthi umuntu ukhulumela kodwa uma ninodwa njengabantu nje ninake nimele zonke igaba ngishelingana nani nje niyakwazi ukuphumuza ngoba nami sonke izulu edlule ngizwile isho ngizwile Yobe esho nje seyiqala ukungazela engibona ukuthi ezazi khona yathi inkonzo iphakathi kaJulayi 1963 besithi masibingelela nalensizwa yabakhumalo ibethi 63 nawe ngithi 63 sesiyazi ukukhuluma eyambizise enkonzweni kaJulayi wena panza hey nomunye wabhekona nomunye yathi ngisho wena mpanza wasu wathi uyafika ukatha ma wathi uyakubeke manqobe akekho wayazi noma ngicala lokuna kodwa yasithi niyamhlansuki niyamquluna nomfana ugqoke kahle wagqoka nesporting sakhe wasegqoka iyembe lakhe elimhlophe nothayi ithi-ke nebhulukwe lakhe lihle kanti futhi ibhulukwe elisuke limnyama lihle liyafanela neyembe elimhlophe amazi noma mina ngekho ngoba ngifuna ukukhuluma into ezokhuluma encane uma kodwa ngikhuluma encane ningihlebele ngapha nithi hayi kodwa ke la awuzuku
ithi-ke niyabona eklasuku ngoba lesi sikhathi awuphaba noma yiphi yiye belibomvu elinjani ugaba besibengena nama-aphu asuke nini phela asuka loliwa phela ekagcineni nazalakhangela cha kodwa hayi mina kaze ngifaka abonile cha hayi ungabashiwo ukuthi uzekuphatha kaze ngifaka kodwa nathi nje bangcwele engisho ukuthi iyende elimhlophe lashiwe inkosi yami. Amen. Abangcwele izinto kwenza ukuthi nababantu beza ngemuva bazi ukuyikhawa. Amen. Ibhora leli madibana namabili lokuyela lokuye phitha abantu sibheka uzuke edume phansi abanye bazuke eduma phezulu inyanga yezulu hawu ithi iyona efike nomqhele Amen. kahle singena nenyanga yezulu. Amen. Yathi ngicela kusukela namhlanje asuthi singifake imqhele emakhaya. Amen. Hawu nobani wakumuntu kodwa baba ushukuru kwabantu kwakunokumoba yathi ngena ngesathengeni sifakile nophapo lude yafaka amasabatha amabili yakalesibili yafaka yasiyawuyeka ngathi noma ngibona ngedwa yasiyawuyeka kwathi ngene bani. Amen. Into yayenziwa uNkulunkulu. Awagcwele hayi uNkulunkulu engathi sisiza noma siyizokumoya sinamathele nje kuye singaphenduki sibheke emuva. Ngolunye usuku ithi kubi ithi kuzana baba sesiyithi la ungabula umuntu ngishawuka ngoba isibona usebasebefika abantu yathi ungabula umuntu ngumfanekiso kaNkulunkulu. Amen. Isithi-ke futhi mina manibulala abantu ngizobefana noNkulunkulu futhi mina manibulala abantu ngoba khona nelibanga. Sasisephakamile yaphuma inyanga yezulu yadonsa emakhaya sathi singena nje kwabheka izulu sithi sishaye iphepho yasishaya indoda yakunquma yathi indoda yakunquma ngisuka inkosi beneyisho tashabana asikhale kubo wezwa umuntu wathi hamba wena wedwa washaya uma ngathizwanga lelizwi ngoba lalisho lingene kumuntu nomuntu. Amen. Sipapa sasezulwini inyanga enkulu madoda. Ifika abantu benebhamu phesheya iyababheka bezayo. Ifike iphenduka ijikela iphenduka ibheke kubi inkosi yethu sibabala. Ibheke kuba ngekwenze wena. Abantu bengaphesheya. Nkosi yezulu nomhlaba singibaleka waleke nkosi yezulu nathina siyambonga uNkulunkulu. Amen. Ngoba sasisebhokweni lapho kwaphela kwakho. Kanti futhi ushembe bangcwele ngabona msukane kufiphele inkosi ilanga awungabona uthakwana bekho umuntu wazi ukushela. Ngibuza mina nakuzo umuntu ibandla laqala ukwehlukana kithi eKama ku-23 ingakabekwa lahlukana ibandla labadoda nansi indawo
Bantu kunikela imali, siyezithi uzokunikela imali okuzohamba imali, okuzothela upetroli wemoto ngoba inkosi kaye. Inkosi kayihambile ithunjiwe. Isenyangeni enkulu Cengcana bathi kuthiwa ayifuni ukusebenza. Zahlukani ibandla zathi ezinye insizwa zathi kanti bekubalo. Ongathiwa Cengcana. Hayi ngithi kuchathaza nje kancane. Ongathiwa Cengcana zahlukana zathi behlukana sasesithi hayi imali seyinikele khona insizwa yakumele bathi khona kwamhlabelelana yathi ngiyabona ukuthi mina kodwa mina ngihambeli ukuthi inkosi kwamhlabelelana ngifuna ukubona lento ephumile baba yabaphekezela yasibaphekezela insizwa yakumele zathi kuyibuya lezi insizwa ngizoyisheshisa zibuya ayibona sakisho leo kumele zakitazisikia yathi sifike usalaphana ungakazi ukuthi utheni yayibona ngathi nyama sicinga yasisingenisa yasibiza sangena yasibuza ukuthi kwenzeni njani kodwa ngomhlaba yasithi basebethi khona cha size ngoba sikhangele inkosi yethu yamaNazaretha. Wasethi Cengcana ithi lezi zinto wasethi Cengcana akusukhuluma mina bakhona bazokhuluma la. Ithi lezi zinto mathiyafizwa ukuthi basebesho ukuthi sanibona wena maNazaretha. Asomazi kushela. Amen. Baphuma. Kusho lensizwa eyitheni yaphekezela kodwa ngiyazi ukuthi lendlela engihamba kushela umaphethilo. Amen. Zithi lwa ngizothi zilwa ngangcwele ngoba ngazi suke kuyini. Sebongithetheleka-ke. Angazi phela ukuthi kusuke kukhulumani mina-ke ngithi zilwa ngoba nginalwazi. Zithi lezilwane phezulu ifilisi zokuphela zasanibona waNazaretha bathi yebo bathi ngiyaphila bathi yebo bathi la Marisa bathi kuni nikhona njani Marisa ushela ngudini ushela bengibona yathi akekho umuntu ongabula kushela akekho umuntu ongabula kushela. Amen. Zithi lwana sikhona nesiphila noshela. Amen. Wasenza isho njalo sizokuba sizoxoxela thina phela laba basasixoxele bebekade beshushuya. Ithi zithi lwana kushela namazi. Nathi siphila ngayo Nkosi naleli ayiphila ngayo. Hayi maNazaretha amahle enkosi enkulu. Thina sasisebhodweni kuleli yayilapho. Ngigijima nje Thixo anakukubi kodwa ngendawo leyo njalo yashaya inyanga yesibili. Kanti nalo usuku olukhulu lokugcina sasikhona nangikho sapheleza isimoto saze sawomisana singazi ukusenza. Angikho-ke kodwa la. Itheni insizwa ayikho ukungisho isibongo sakhe. Itheni insizwa singade niyazi-ke lapha emabhokisini ukuthi uyamuzwa umntengana. Ithi leyo insizwa niyabona nina ayikho into engaqeda lento ukuthi isiduku uba kuncane phela. Hayi leli banga lamadoda ngithi omubi ukuba lona ibanga laNkulunkulu ngabe selwabanjani kodwa ngoba lomnikazi wabo ithi ngcono siduku uba kuncane. Hey weswa insizwa zabili kwabili insizwa waphumayo igama lokuphuma lwaselingolweni
yasiseka hayi badala ngathi sobasha yasiseka inendawana yebhiliji ngoba bahlala begibele emotweni bephuma njalo mhlawumbe ababethi yathi la-ke izophela khona yeyi ushenda umlwele wathelele bafisa inkosi kakhulu yathi wena mfana ufuna ukwenzani lento ofuna ukuyenza ugeza ubani hawu kodwa ngathi sithi sibe ushemba kaka yathi uyogeza ubani lento ofuna ukuyenza tele lensizwa bengishesha lensizwa eyisho njalo ukuthi okudala ukuthi ngithi angifuni ukuyibiza ngoba hleze kuwe mhlawumbe iy'ngane zakho ngoba phela yaba nenhlahla kodwa ngoba iyecela into ethelelise emhlabeni ngezwa mina kuthiwa insizwa lensizwa cishe ngayibiza isicela into ethelelo la inyanga ngezulu la ebuhleni sekulephini elami lathi kulo wayengitshela kade eyilalela usukhuluma into engekho uma ecela into ethelelo kodwa mina ngikumbona khona ngimtshele ukuthi ushilo njeni ukuthi wawuthe uzomdubula na sahlangana emakethe ngangiphuma ebusuku emsebenzini sahlangana emakethe bangcwele sathi masihlangana ngemakethe lensizi yangibingelela yasidiki kwini muntu yathi heyi yabona Ndebele uyambona ukuthi njani engubo ekusho kungilapha indlela iya ekhaya kodwa uma ngithola into ethelele ngoba kuphela ithi ngathi ngilele ngabona uma waNdlovu umdala wenkosi la ithi wasethi hayi kodwa igama elinaziwa ke malazi bani wasethi wena lelo gama umdala weqala umqala wendlela wena unoza endlini lewestin uyayazi uthi lento uyibona isinto waphoda uthi ikhethile wathi dwe wathi nenzalo uthi mina nathi siyasonda uthi mayithi dwe ikhethile ubona indlu amanazana engawazi yasona ngibona ukumela esihlabeni unilana esihlabeni imini yakukhuluma ngithe khabo itho setumama wathembu ngemulelo njengoba bona behlezi phansi nabasebelalele uthi ithi leso kaphapha ithi waphela inyanga ngathi ngeke kusiphi inkosi la athi ngithi ngiyabona inkosi la ngiza ithi mase ngibuqa phansi uthi wathi mayeseza kuze ngabona sekubona ithanga la uthi yasifilima yakhona ikhabula yasithi wesibanda wema ku wena uzokudubula ushebe ngesimasa kodwa khona ushebe munye phakathi naphakathi uye lowayo Amen. yathi inkosi kabani uzokudubula uthi ngithembona la yathi basokuthola isibhamu lesincane
Uthande ngoba bazi ukuthi yasithatha isibhamu ayidula mshamela ngezela yathi. Uthi ngiyakumbona ngokubukela njawo inkosi la. Uthi kodwa mina ngithi ngibe inkosi la. Hayi. Bantu bebe inkosi lokubaka ukuthumela. Khona nenye into ngathi ithanda ukukhathaza ngazo kwabanye abantu. Sike sakhuluma sithi siyahlangana. Wathi umuntu uyayithinta le nto. Sakhuluma phakathi kwakuyinkinga. Ukuthi kuleli banga abangcwele umuntu mayishonele yinto. Uhlala phansi ubuyiswa. Nomyeze esontweni, nomhlala ngaphandle esontweni, ukukhuluma sekuningi. Kuningi ngabantu. Ukuthi nathi kanti lesikhathi nina niyomhlala kulo mhlawumbe ekudakenzini. Nyaka bahlala abantu manyaka wonke. Kodwa-ke angisho mhlawumbe nini engasazi. Kodwa esikwaziyo umuntu mayeshonela isenzini kaNkulunkulu lapha khona. Ngoba nathi nje ayikho indawo yakhe ngoba ithempeli lomuntu. Kodwa esontweni uyeza afike bese ehlala angene esontweni ahlale ngqe ematheni ilokho thina sizakukhuzwa. Ayikho umuntu ozoqondana naye nozoba semva kwakhe. Angazi kodwa mhlawumbe mina sengithumela ukuthi mhlawumbe kwabengi ngakithi. Kodwa mhlawumbe ngabe basifundisa la. Uma usha ukuthi angisho ukuthi njalo. Bamlalela inkosi enkulu. Ngithi nje mhlawumbe ngizivumela lapha. Mhlawumbe ngokukodwa nje. Ngidlulele ngokukodwa. Ngomunye unyaka sisedudini. Elubuye wamaZulu wabasifishi ikhokhela kahle. Ubengase kahle na. Ekseni inkosi inyanga yezulu ngathi siphumile endlini ilapho ngani. Umuntu aphuma unkosikazi wamsevale kamele thatha. Usephuthuma usekhaya awubone ngihamba naye umaphuzwana wena usevale kamehlo baba. Yathi nyaka bala wena. Uthatha ngazi baba. Kodwa amehla abalekile phaka awavuma. Sasa silele yasingena endlini umhlaba wethu ngene uthela kuyo sekuya yethu. Bathi hamba futhi ngophela emehlweni. Yasikhathi yathi ngo9 o'clock azobukeka amehlo. Amen. Qiniselani. Manje kodwa ngokuthi nje Nkosi hayi noma ungenzani
Ungabeka ungasho ukushoyo kodwa thina kuphela sinojawo kuphela. Amen. Ngoba ngeke izinto ezenziwa kuwe ngeke uzenze. Uthanda ungathandi ngeke uzenze kodwa ke yikho sithi sinoNkulunkulu. Indaba isuka lapho futhi lokho sisuke sikusho. Kufuneka sikusho kuvume ngaphakathi kwenhliziyo ngoba nakwena izakho umfilithi. Inkosi njengoba ihlezi sinayo uma ngifa la manje kwethu asinayo ukuthi nohlala nawo. Hayi sengiyazi ngicileni manje kufanele imali inkosi le ehlezi sala niyeke ngizele kwesonto ngonyaka wokuqala ngoNovemba ngonyaka wokuqala ihlezi sala ngesabatha elimbuzi bangcwele wangisenazo bayixhethile kaMsela namhlanje nawo nje aphinda futhi alandela amqede inkomo sengiyofa nginathi hawo kodwa sewabusempilele ngoba ungazicabanga into awungakazi ngicabanga ukubulala lo yathina ngizwe ungambulala umuntu umfanekisa wakho kodwa uma kungena akikho kodwa zathi ukhotiswa ukuthi embuzi umbala zakhiwa zakhe yakukhotiswa uma ubuya uthaza uqedile ukhotiswa emangadini. Uyabona abantu abangekho phansi kwingubo emhlophe ungabasoli uma besixoxile kwabo obohleka nje umshiye kwavele ushela ngamanzi kwaba ngahamba ngena ngadini bafike bathe imbuzi zokuqeda imbuzi kodwa ungenzi lutho ewungahle ngibonge ngoba abanye abantu bathi banayindethi ingubo emhlophe bese kudlule kwaba yisonto Msungulu uLesibili ngoLesithathu ngithi ke nje angithathe lezi mbuzane lezi ngiphose lapha uma ngithi ngiyabuya ngithi ngibona inkomo isinto ezakude sengithatha imbuzi ngekele kule udamasini sekele kule sengihamba ngiyokuthola leyo nkomo uma sengibuya leyo nkomo ngithi ngiyabuya nje kunehlala lokho yabona imbuzi phakathi esibhokisini zakwangoma hawu uyawazi amakhosikazi uma usumdala ayo kusukuma indoda ngizofakile ukhona ukungakhona ukufakisona zokusukuma indoda indala izofaka inkomo kedwa angikho kodwa lapha ngizima lapha endabeni kaShela ngathi ngikhameza lezizathu kwesikhathi sengishaya inkomo yakhe awuziphaka yawasebenzi hey madoda kwase kukhulu kaShela nyasenza ngawukhululi hey mwanenu ungathi uNkulunkulu enjani lithi ukuthola kayenze manje ngawo hayi manje wena uNkulunkulu ngasiza kodwa kusesenziwa yilokho kusuke kuhlupila ungabesenza singawo phela ngiyabona hayi singahamba uhluphenselela kubo awathanda ngasengithi sengisale nkosikazi ngoba sewuthetha uma ngiza asifuna nje lapha lokubhutisa uma ngiyile naye usathuma umnyango ishwi ithi mina naye usathuma ngoni uma ngithi ngimani kuya lapha sengikule usa ngithola nawe yena uyabona ubambele ngidolobe
ngibonile imbuzi ngilapha hayi ithi inkosikazi esakhona isimbuzi kade sila ezinye ngibona sezilapha emnyango kanti ithi hawu indawo lezimbuzi abayonke kanibhotshisa Bapak, dalam tidak tahu selesai itu sedang Mina bapak kita dapat share pada bapak Jawa ini. Oke. Ini boleh sebenarnya waham bukan dapat sebenarnya waham bukan dapat sebenarnya kok. Bisa dong. Amin. It might be one way to keep it in this way. With God. Singkirnya senyala. Kau tua. Malas bercakap. Sisi. Anda mesti sebenarnya tak sulit. Kau sahaja orang yang benar ini saya. Kau ada masa depan apa nampak? Ay. Kau lagi. Udah. Saya kau nasi. Kau bagaimana? Pasok nokat kau. Amin. Bahwa terus ada macam apa kosir dulu apa ayo kosir indah hai kosir ulu kotanya buena kosir wazi sedikit kosir dulu sekarang anak kosir sudah belum Dalam proses sekarang sering waktu kursi milik kursi serius. Amin. Siyabonga abazomnandi sophumbo wenkosi inkosi zimbusisa. Amin. Amin. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-85 85 sizocela umbangeli umdletshe wasethembeni asiholela sihlabelelo inkosi imbusisa. Amin.